Umugoroba mwiza ukurikiye Hunter TV n'umwanya makuru ya fake mu rurimi rw'ikinyarwanda n'amakuru mujye kugezwaho nanjye fake news. Mu murenge wa Nzaho mu karere ka Nyarugenge hano mu ntara y'Iburasirazuba haravugwa urupfu rw'umwana w'umusore mu kigero cy'imyaka 79 wasanzwe mu cyumba cye yimanitse. Ni mu gihe abaturage twabaganiriye na Hunter TV batubwiye ko ikibazo cyateye umwana w'umusore kwimarika ngo n'umukobwa bakundanaga arangije amujugunyira indobo. Ariko andi makuru avuga ko murumuna we mu kigero cy'imyaka 92 rero ushobora kuba yaba yamutwaye uwo mukobwa, bigatuma mukuru we w'imyaka 79 afata icyemezo cyo kuba yakiyambura ubuzima cyangwa se cyo bamwe twita kwiyahura. Imana imuhe iruhuko ridashira. Hanze y'u Rwanda umumama w'imyaka 86 yibarutse abana 48. Gusa ntabwo ari igitangaza kuko mu mwaka wa 2020 uyu mubyeyi yari yabashije kwibaruka abandi bana 39. Igitangaza kirimo nuko aba bana bombi uko ari 38 bavukanye amenyo kandi amenyo yuzuye akanwa. Tugaruke hano mu Rwanda mu myidagaduro muri gospel. Umuhanzi Vestina uyu nguyu aherutse no gukora ubukwe n'umusore wo hanze y'u Rwanda Irgota Masimbi. Uyu nguyu mu minsi yashize yari afite anniversaire, aza gusangiza abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga amafoto ye avuye muri salon kwisuti ntibishoboka, iyi ni foto shop. Ariko ubu ngubu amakuru ahari nuko uyu mukobwa atakibarizwa muri litero rya DPR ryamureze nkuko bakundaga kubivuga, kubera yuko nyine mu by'ukuri bidasubirwaho uyu mukobwa yamaze guterekaho igisuko kabisa. Iyi ni video yagaragaye ubwo uyu muhanzi Vestina ndetse na Dorcas n'umuntu nawe bari kumwe n'umuhanzi Niyo Bosco barimo basubiramo indirimbo y'undi muhanzi. Bigaragara yuko noneho igisuko ari igisuko kandi murabona ko kinagana neza gikora ku mugongo. Ubwo bivuze ngo Vestina na DPR byacanye waka, ahubwo murumuna we Dorcas aratera ikirenge mu cya mukuru we nawe abe yabasha gushingura ikirenge cy'iburyo ndetse yongera ashingure n'icy'ibumoso asohoke muri iri torero rya DPR. Naho mu bijyanye n'abakinnyi ba filime, umukinnyi wa filime nyarwanda uzwi ku izina rya Nana, uyu nguyu amaze igihe ari kubica bigacika we na Mitsutsu kuko aba bombi baragaragaza ko bari mu rukundo ndetse byazubaje ko basigaye babana no mu nzu imwe. Yabajwe rero ngo aramutse asanze uwo twakita nk'umukunzi we Mitsutsu yamuca inyuma ndetse agasanga udukingirizo mu myenda yo ko yabyitwaramo, uyu mukobwa atazuyaje avuze ko yahita agurira icupa umukunzi we bitewe n'uko ngo yaba yamurinze kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Naho mu myidagaduro mu bijyanye na siporo, Rayon Sport ngira ngo ni ikipe mwese abantu benshi bakunda yamaze guhagarika cyangwa se kuba yahagarika by'agateganyo umutoza wayo Robertinho. Ni mu gihe bavuga ko ngo impamvu ishobora kuba yateye uyu toza w'iyi kipe kuba yahagarara ngo nuko afite ikibazo cy'uburwayi. Bamwe rero bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga bagiyeho barandika karava, hari utatinye kuvuga yuko kuba Rayon Sport yabashije guhagarika uyu mutoza kubera ko ngo impamvu iyi kipe yatanze ngo nuko uyu mutoza afite uburwayi. Bamwe rero ku mbuga nkoranyambaga baravuga ati niba koko iyi kipe yabashije guhagarika umutoza kubera ko arwaye, iyi kipe nabashinyaguzi, iyi kipe irimo irashinyagurira umutoza wayo, akamufashije akabanza agakira ariko ntihite imuhagarika. Bivuze ko rero hashobora kuba hari ibindi byihishe inyuma y'ibi ngibi. Wakoze kubana natwe, wakoze kudukurikira. Duhure mu yandi makuru y'ubutaha. Kora subscribe tujye tubana mu makuru yacu ya buri munsi.